Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe, lakay? Ni Manong George. Ano sa nyo pa ilang kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang ha? Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anyangay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito kompleto ti kasapulan nyo. Kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pa kay ayaman lagi ti ubing. Agrubuat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo magaya man Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuybuya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisen. Well, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. O Nanang. Bakit? Nako, makamu kayo matindi ti balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ijay Manila. Nag-flight mo't gaya mo nila kayo mo aluna. Tatang, hindi pa'y napanalawas. Kaya, abay akastanga. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jakman amo. Ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akong portable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pag nanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit dahi abakit. Talaga bruden ti anak na. Panagkunakit saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabalay? Iso adiyo ammo tatang. Kitno dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita. Tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw. Siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti datduma. Okay. Ewan gayam. Danda ni malipatak ngay bagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni Nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni Nanang ti kwarta aya? Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang titid ko Tasyak mo't ti gumatgatang iti kankanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kayat yo, Nana Fidela? Ti sigud agat gatangak nabanglo nga minday jay, kan isumit ti kaalaak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam, naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Ti sigud mo't lang kadi agat-gatangan yo, Nana? Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta, adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya, ta iso kanumet ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangin sabon ko ti gatanga, ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon, kat orange mo't ngamen. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda.
Jak magkaalaan day jay. Isu agumata haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang aming. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ah, ay ikwa. Naawat yu ti pensyon nyo ay nanang. Wan, isu ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay ti sabon nga adday ti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orin sa sabon mo. Sakit nanginamot ta sabon a ginatang yu. Mano abulan magki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit ah. Gastador ti awanan bain. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam sa hamot ti garaw ti katugangam. Anya manan ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumaten sabon ti plato yaw. Sabon lang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ah, ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ti aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ayawanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Naa, sapay kasta ti tono ti boses mo. Diyak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo dun ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online nakaw. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adda agat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day ta pajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nakaw. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot yu dita. Kaya't kumati sa bali adisinyo ah. Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni Rins kanyak. Ah, nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang niya. Wan nakaw. 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakaw. Ah? Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papanan ti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Kita ma, ora ada ipaw-paw it nila kay mau. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak tila adda agat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya, Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. tinapatag akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo dita. Kumusta kan, anak ko? Nasayatak lang dito nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang, at kami tiruar ken Manong George. Kita agman tayan yaw. At ay nanang, nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon to ngay dayta. Ay wanggayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko.
Awan anyaman na nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman no kasta nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawon pa siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka kanayon dita. Anyat kayat yung akanan, tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang inamot nga bagbagayo. Sakto laang mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wan mat ngamin. Agtip-tipid kayo kung ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyo mat nga addadagiti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan dito. Dinasayaat ko ma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwan. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mat siguro adakas no ilibre kayo mat iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kuram. Ngam sabali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. Wan, 5 piraso, taisuman ti si daan mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wana, masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha, anyat kunam. Ay sus, lawan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yumadlaw aya. Sobra ti kinagastador da ya bakit. Nanang kunam matkin kwa na Taasawang mat nga rudya anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat gatanga. Agis tambayak mampay dito istor mo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo nga minti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kortina. Kano nasakit samot nga mintinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya. Diyak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan nyo mat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day tatipudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasak ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya dyan nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mat tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti dadumang ada istor na. Anya, nagistorya dagijay atat tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti istorda, agim bistiga ka kanaw, mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay, ngamin makitkitak agastador kayo launay. Gastador? Wan mag, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang nyo di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kasta unay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak.
Saan ko awalwaldasan ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apok ngay. Agawid kami iti ayanda tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rain. Saanan ama sapol ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamat akas taa? Awan mo dakas ng ar-aramidak kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kenjak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kaday taa. Ipilit mo mat agastador da tao. Uray saan mat. Aywan, talaga asyak ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manen investigador a manugang yaw nana. Anya manen ayat ti inaramid dayjay nga aluna kada kayo. Tiyak amo no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal meten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain dayja babae. Amo na makikabkabalay dalang. Diyak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, iso nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti katgatangag. Investigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pa'y nga ro dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw. Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubeng. Oo na yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga italang nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Iso aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan mat apudnaw. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, amo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Latamat kaya't yung agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mang tid kanyak anak ko. Jak kayat tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanya. Aywan, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kan dagiti karuba tayo ijay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ipagbagam kanu pa'y agastador da itoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Di napatag kat kwartahan na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Jak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidon ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siyak ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol dya bakit. Iti kasta pa nagsasaum kanyak kat ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nang nagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang tatang. Anya nga okay lang mo ta sa asawa. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw ka iti pamakawan kinkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balay da tatang. Oray saan kayo nga agsubli ka iti ubing ijay. Agpasensya ka lata anak ko. Dayta, ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yung.
Sika magayam aluna. Imayak, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo, nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko, nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen, nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin-ginura tayo. Pakawanan ka, ngaminton sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak. Nalakaakla ang mat akasarsarita. Wen, nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan. Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko, awanen bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao, kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Addan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabuteng mo ni bakit ko, pare Brando. Una, tama nga numakangagak manan iti Armalite. Ha? Abay, di ka pala na iruam kin ni bakit ko. Unga yan paray, nag-text ni pare Miller kanya. Kanya timbaga na. Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay wala, ibagam nga umaylot ta pare. Welcome dito'y balay. Dahito ti kayat migan ka pare Tinaw. Nalakakalaang ang kasarsarita. Saan tayo naparikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay nawaw, hindi pa'y mo takas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayim ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak dayta pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na, talaga nga awan denggam asao si Katino! Anay ko, tilapayag ko Di mo lapiguso na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua atupay tulaang ti ininom mi, mayat bakit? Di mo't imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayaw kat agiinom? Ni Brando lang mati kadwak. Gayim ko matdayjay, bakit? Delikado nga rod. Apay adi ka makawawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh! Di ka nalaaw. Ta mga lumangag ti kumparik. Nakababain mo't Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw-awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay Tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakar bangak dito'y, bakit? Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan lang ani Brando ti inyaw-awid mo dito'y balay? Aduda, pagbali ng matan nga inuman ti balay. Sigamatan, pare Brando. Agong ungat samat ni bakit mo, pare? Di mo lata ni kaskaso ni bakit ko. Accept takit di. Amangan, lumabarte ka.
Kat pang-uran nak ni baka mo. Ay nako, sana mapasamak na ita. Si kagid di mo't pare. Nga ta? Una yan dagiti tao ita panawon. Talaga di da makarigna. Nay. Apay nga kasi pare. Sa kasama ti paspasagitan ni baka mo. Di mo latan panpansinin da ita. Agsat takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anya oras nga may dito'y balay pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti karenda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuti nga arak ah. Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, Mare. Mabusurak nga rod iti asawak, mare. Pagbalinan na mutin nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat agla ko kamutin iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro ang nasaya at tikasjeng ar-aramiden na, mare. Sapay nakalala o dan humabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na. Gidad duma saan ko pa'y am mo, mare. Ay sus, delikado ano kasta, Mare. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kasta, Mare. Ay, day tati may sa apagdandanagak, mare. Kanday jay nga rod, no makainom da kat akikinabil da pa'y. Asino ti parigatan da mga nawa kadakwada. Adda ka di. Awan ni Tino ditoy. Adda na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta. Nangyag ka manin iti arak. Agas ti bannog may maray. Linawas lang ang akasta. Nagiinom kayo nga rod dito'y balay di napalabas alawas. Ni pare Tino ti kagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbali ninyo matan nga inuman ti balay may. Si kakit di man maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pare Tino iti rabe eh. Ay, saan asyak ti pagang angawam? Taamang nga numatagbat ka. Ay, madi maray. Di na pumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam day toy. Ha? Kabarbaro laang day ti abu ng may. Ay, saan maray? Pumanaw ako. Kaya ti matagbat maray. Apa yan pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapanamaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya? Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanada po nang naparay. Patpatsim mo dayjay. Butbut ngin na kalaang. Pare, sumurot ka kanya. Saan pare? Iti sa bali a lugar laang ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungot ni Nanang kaw. Iti ang laangan ni Nanang ti papananta. Saan nga gungot ni Nanang mau? Ipadas ta. Nasingput-mut ni Nanang ko. Naimbagamalam yun, Nanang. Apaya nagsubli ka, Tinaw. Asino takaduam. Ni pare Brando, Nanang. Anyat masapul yaw. Agsat kami man dito'y balayo, Nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayaw, Nanang. Umay tumutlaang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot din, Nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mo't, Nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katinaw. Daita nga arak ti pagalistuan niyaw. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day taparay? Uray ni Nanang mo kat makaungat-mutang. Sapay rumabiin. Hun nga ron. Agsubli talaga ni Jabalay. Ang mga nutagbati lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw. Siyempre Ibagak ayan no saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanyak kay. Di bali Tatatayo laang mo't awan daduma. Umuna ka nga rudeng. Sumarunuak tao paray. Ay saan Apay ko mga umunaak ngay. Aggidandan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito nag? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katinaw? Apay nga min adi mulukat ang tiri daw aya. Wala taamok nga daman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rod iti danong kan baso dita. Asyak pa'y lang ti ibaon na.
Makaan mo kayong matan itibiyag yun dita Uray anya pa iti arami daw. Saan ko alukatan tiri daw? Nay, pagturuga nga eh. Maturog kayo kini Blackie di tarugar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati kas ang aramid mo. Ay, nawaw. Sus, paray. Makaungitan ni baka mau. Kas talaunay tibain ko iti gayam ko. Kahit basol kaw. Basol mo takas la armalay tangiwat mo. Sa anak ang makaungot no ammom lang ti dumngeg. Asino mat ti babaeng agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. Wen ngam nakababain mo tikas jay. Paturugan na kid din itirwar. Ay nawaw. Mabain ka iti gayam mo kunam. Ngam di ka mabain iti asawam. Anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Sikati saan na makaawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayem mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam aya. Talaga ka di nga awan common sense mo? Saan ko nga rod nga amaw no anyat kahit mo asaway? Kasano no at dagayam dakas apanggap dagita atat tao. Dagas sa panggapmat nga ibagbagam. Agiinom kami laang mo't. Maudi daytan. Maminsan pay nga da iyawid mo diti balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manen anak ka umay kayo diti balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Ayun kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida pinastroke. Kagurak launay ti aramid na akas jay nanang. Ayun oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw da di rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat. Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpurmi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto lang tinarabid mo anak kaw. Safety first ako na da. Nang runa kat babae dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam. Nadamag mon tinapasamak iti anak dati na ikan gudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus ka no ni Puldo idi nabarteng. Anya? Naira na nga awan ni Tinay iti dayjay nga aldaw. Daytoy mat gudo. Inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kano di tabalay da. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kano? Iso anaturugan. Ay, nawaw. Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod mare. Delikado. Magkikapeak nanang. Nagkapi ka laang dita. Mayat Saanin napudot ti ulo yung kanyak? Ayun gayam. Nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak? Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kano di tabalay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Ne, nanang. Rabrabakan naksamat rin. Ay na anak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak. Tapno saan akum kumpurmay ti yaw-awid mo di tabalayaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kastay ti putot ti kumpari da. Uray gayem mo. Saan mo nga amo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasaya at mo, tanagawid kan. Nangagmuti. Amo kon bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam itinapasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung iyaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag bakit? Ngamawan mo dakis anapasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod nga adadakas ang mapasamak. Urayam nga adadakas ang mapasamak kada kami a pamilyam. Sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan? Bakit? Ay, pangasim likli ka munti arak. Di ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay. Ulitat manen di mo pagbalinin nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing ka no ti hearing, pare.
Naglukon da dyan lakay. Un nga rod. Kaasi dyan ubing. Grade 8 lang day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti ara ka. Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa dino tinapanan ni Tinay, aya, mare. Adain lakad na apapeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runat na awan da ito'y. Ngem? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutan ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo. Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabaling nga agiinom tayo ije balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak, pare. Hun nga ron, iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Ayaw na. Amangan addan matagbat na, pare. Nakabutbuting nga ti matagbat, pare. Asino mat ti mayat ang matagbat ngay? Hun nga yan, pare. Nag-text ni tata karayong. Tangdanan tata ka no. Anya ti baramid na. Nagburas tayo ka no. Ayaw na. Kaya't ko na ito, pare. Ibagam laang no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tino, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanan, tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan atawan mo't tan makagapotap no agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay kalkalpas ko laeng anangan anak ko. Mangantayo manan sa bali ti sidami dito'y. Mabitla ang tamangirwara. Mayat Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko, bakit? Naa. Saan mo ngaminin nga armalag tingiwat mo? Sana kas idi ang nakalalaaw ka? Saanan atawan mo't makagapotap no agungutak. Agbagtit mo't tan ati asawa nga agung ungat ure awan mo't makagapaw. Wano, adamanan inaramid mo adyak kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka nga minon. Dumngag ka no adda maibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay ka muton. Wan bakit? Saanan? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo. Ngamin, para matlaang daytoy iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ti pasungat mo si Kawini. Tagburburak ti darak iti indanon da kanya. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga ichat-chat mo da dya ang Mirasol, Mirasol? Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sabali? Saan ba? Abay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. At amay ko, abay ngagsipat ka ngay. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak. Jak amo a kurso nadam gayam day chay.
Ah? Day lang kaya. Awan day jay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise, tarupang! Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste ng order da. Ay, wood mudtoy ti apaw. Agyaman ako na nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y nanang. Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak? Amamukan anak ko. Ni Jackson ka day ti makagapaw. Isot nang pasangit kang ka. Kinapod na. Ni Jackson nga agpaiso nanang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod nanang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam ababae day siya Mirasol. Nood dagayam ti sabali akursunada na. Itid maun ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akas ta tigalad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot nanang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak kaw. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anyang ti si Dayo, nanang. Nay, adda kamot manon, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jibalay. Awan sa mo tin plano ni Winnie agluto iti kanin make. Oh, disi kanti agluto. Apay ngamin nga iyor uray mo pailaang kankwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin ain. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manan ti naramid mo aya. Apay anasakit tinakam na ka. Injat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan laang mo't day jay kanyak, nanang. Pag ang angawak laang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winnie agsina kami? Ngamin, amuna siya laang tilalaki ang nangaklon gangwana. Anya, Puno mo't nanang. Siya laang mo't tinaturod ang nagdadon gangwana ura amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pa'y alukwag. Sa anak apanawan day jay, tamabutang nagmaymay sa nanang. Ambaw no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo anak kaw. anya manan nanang. Uray mamin ano alukwanda ka kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaeng kanumat tinangaklon keng ka uray sigunda mano ka. Anya, Di mo kanu maaramid ti makiwin naswas keng kuana. Takabuteng mo kanu ti agmaymay siya. talaga nga agraraman da di lalaki Isumot lagayam anagado ti babae nga ichat-chat na. Tigayam adday ti panunot na at saan ko akabailan apanawan. Wen ata sigunda mano ka nga rod kanaw. Saan asyak ti irurumun da di lalaki? Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak nanang. No siyak ti sika, isinam ki den. An-anum ayatikas di alalaki. Proud launay mat iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anya kaya't mo asawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya. Agsinatakit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy ti laglagi pam Jackson. Sa anak amabutan nga uray agsinata. Ngamin, agbyag kami latta iti anak ko nga uray awan ka. Sino kumangit ito dumama ka anos iti kasking ka sigunda mano? Panagkunam ka de, kat adape lang mga klon kang ka. Awalan Winnie, awalan! Basta pumanaw kan! Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Nawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag si Kamagayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda! Sino kumapay nanang? Dayja Winnie Sigunda mano a babae. Ay nawaw, nagturod kamutan amang isawang iti kasta. Pudno mo't nanang, second hand mo't dayja Winnie. Single mom nga agpaisaw.
nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapay lang mga klon kan kwa nga uradan anak na. At dalat tamot siguro Asino matimayat ang mga asawa iti segunda mano a babae? Asino matimayat ang makiasawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to da dya awinay nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabawi. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabawi. Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, winay anak ko. Awan ata pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ko. Nakiwinaswas ka iti dadya alalakay. Naragsak kayo mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaisong. Ay na, agyaman ak launay Diyos ka. Ay, agyaman ak ta inikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak ka. Ni nanang mo. Ay, no mo blaang. Inal daw ang madandanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa kat dayja a Jackson ti kadwayo ditaw Panagrup-rupa na pay laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan, winay. Saanan, Joey? Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainam ngay. Amangan no. Di ka matanagan. Tagpada tamot a single. Awan agungay, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasanoan na amuam nga awan kamin kin ni Jackson. Siyempre, adda nang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo ngay. Di mon saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. So ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pugno ti bagbaga kanya. Di pa ya kursunada ka winay. Kat ita ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway. Narigat mat no maunananak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayo, winay. Sinarungkaran nanang. Anya, di mo ibag ang agdat-daton day di alalaki kang kanak ka. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mo't ni Jackson nanang. Amangan no. Amuyo mo't dagiti dadakkel ni Joey nanang. Wen angam sa balimat ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaatapod no ang mapagpiaran ni Joey. Nangag ko tinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsarita yu iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Husto ka di tinangag ko nanang. Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wan ka numot. Inaklon nakit din No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya kumaitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di ta nanang. Mauman tumutlaang da dya Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumutlaang. Negatibo mo't akarayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ibagbagak lang ti putno nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti segunda mano a babae. No kasta ti kapanunutam, di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsym mo ti bagbagatay di alalaki keng ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable anobyok ita. Kamali ka idi imbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon iti kas kanyak. Italaang dayta, mauman to ni Joey kunak tumad. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudan, babaero pa'y. Na, saan nakababaeron niya? Pag ang angawak lang, dagi dya babae.
Ammo kunday tanga style mo, Jackson. Ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ay atin nakita mi ti dayjay awi ni pare Joey. Ha? Natayre ka pare. Apa kas diya babae pa ilaang tigat mo. Nasayahat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki dayjay a babae pare. Ex ko dayjay awi ni pare. Saan na nga imbagageng ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko dayta kanya? Anya? Basta siya, ipatpatag ko launay ni Winay. Kaya't mo ti segunda mano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakin ka Jackson. Saan kang agbaligay ti kasta planom? Ay no, italaang dayta. Talaga atangsit day dyan ang ex mo, Winay. Sino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di alalaki? Wan, Kat, anya manin nga itin sawsawang na. kaya't mo ti segunda mano asawa. Umanak din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagrup-rup pa day di alalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pangaasiw man. Tasan asirmon ti pasungod niya. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakas no ibaga asigunda mano da siya babae kat pudno mag. Anyat itang tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ama kamove on kinwinay? Ninanang mo nabayagan anak kamove on Nupod no ti bagbagam. Apay nga rod adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan ka, Joey. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa nang dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak ti inayat mo. Sa dino ti papananyo nanang. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Anya, Saan ang agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mo. Amuklatan ama ditiriknam. Ngamin, adda lalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigoria. Puno launay, maray. Nagasya, tanasaya at atao ni Joey. Inkasar na pa ti anak ko, nga oray sang kaibaga ti daduma, asigunda manaw. Nasaya at kan nagagatmat ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, kat naurnos na mo ti biag na. Ni Jackson ngay mo't maray. Kaano mo't amang asawa. Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat mo tinubya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanan amaray, at damutan sa bali ang nubyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta maray. Nakarmaday chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita, palpak mo ti love life na. Agpasada ka kadi ita, Joey, lakay. Wan bakay? Apay ko ma? Amangan numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lor na igibalay da. Anya ti order nakin kaya? Siyanghay lakay. Isupay kumamot day jay,
Isa ka naman raw, taidagas ko itayanda. Agyaman ako na Awan rumbang nga pagyamanan baka. Agas sawatan. Iso rumbang lang ang tinulong ta. Ayun gaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No at dati kurintay. Nalubat mo ngaminang. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka madanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga katawan mo't ilimlimot ko kan ka. Isaganang kitdain ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak entol madamdama. Anya tinaramid day dya Joey dito'y balay nanan. In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawa na iti kastangay bagayo. Si kakumati asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin day dyan nanang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsutin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan anak kaasawa. Si ka ti agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ni nanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may saabanag. Di ka aglablabas tani. Narigat ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain, wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma, at itao amang ibabawan no mangidadawn, kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino ti akin kukwa iti nalawa adaga iti asidag ti pag-abangan ta, Dennis Lakay? Dagada kasinsinsim yun day ta, Nelia bakay? Aya, Wow, mangrugi iti day dya talaw. Aging gay ti punti mangga. Kukwada mo't lang day ta balay amakitkitam dita. ay nawaw. Daga maggayam ti kasinsin mo ti makitkitak. Wan mo naman. Nag-migrate da lang iti Canada. Tanapimpintas ti biag day jay. Itala ang anaamuak day taa. Apay ka day bakal. Amangan ki din umanugot da amulaan ta ti dagada. Tapno saan ta nga agabang ditoy. Diyak lang siguradaw. Numanugot ti kasinsin kaw. No siyak ti sika, i-message mo ti kasinsin mo nga ibagbagam. Tapno ada pag naadan ta abalay. Kan barang makalibrita iti abang, no ilibre da lakit di ah. Di bali ata kas nakunam itay, kat napintas mo't ti biag da ije Canada. Siyak day tawi. Kasinsin simyawn. Kasinsin Dennis. Wan kasinsain. Kung naglagit din o sino tinag-text itay. Sigamot gayam kasinsin. Anya ti may bahay ko ka kasinsin. Saludsudak lang numabalin amulaan mi ti dagayo di taoy. Sa dino dayan nyo itaya. Agab-abang kami dito asidag tinalawa a dagayaw. Kat napanunot may amulaan ti dagayaw no manugot kayo ah. Ayaw na. Mabalin na tamad kasinsin. Sayang agpaiso dahi ta. Iso na lang ang tawan pagbayad mi ti abang kasinsin. Di ka madanagan kasinsin. Tasaan kayo asingiran. Mulaan nyo lang tanong kayat yo. At dapat magtibalay dita ang mabalin nyo apag nadan. Tarimaanin nyo lang, kasinsin. Agpaisaw, kasinsin? Awan kasinsin, awan parikot dita.
Mayat mutlaang numulaan nyo. Tapno adda mga sikaso. Ay na, ha? Agyaman ak launa iti kinaimbagyo ka na kamay kasinsinsim yun. Kat, anya nga iti imbaga ti kasinsin mo lakay. Imanugot ka day. Wan, Naimbaglaangan ta inawagam lakay. kas tauna iti bain ko kenkwana. Ngam inturuturod kun No kayat mo ti makalibre, di ka agbabain. Pudno launay bakal. Day tamo tinaadal ko ken ka. Mabalinta kanupay ti agnaed iti balay a pinanawan da. Nagsyaaten no kasta lakay. Saan tayo nga agan-anos iti simple akalapaw tayo? Inton bigat. Agdalusta ken rugyan tamutten ti mang upirit iti dagada. Mulaan takit day. Adupay danom. Nalawa ti mulaan talakay. Una, tanu nalawa. At adunto ti maapit ta no mamulaan ta bakal. Anyat ko nam, lakay. Nagsarita kami ken kasinsin Dennis itay, bakit? Ay nawaw, kat sa dinoy dayan ni Dennis. Nag-abroad gaya man? Saan? Iti cellphone di nagsaritaan mi. Ay, kunak no nag-abroad mo tanda dya akasinsin mo. Adada iti lugar tayo. Kaya't sinaludsod na numabalinda amulaan ti daga aginatang tayo jay. Imanugot ako na. Day talaga yam. Okay lang mo't kanyak, lakay. Naibagak matlaang nga agnaid da iti balay tayo. Ngawa mo dakis na di talakay. Tulong mo matlaangan ay ti kasinsin mo. Barang makaurnong damot nga gasawa. Huwag nga ro ba kay? Diyak laing pagarok nga aging gaita kit agab-abang dalat ta. Apay, awan ka di pa'y anak da? At damay sa? Ay, kunak no awan pa'y. Mayat mo't kit di ano mulaan dati dagatay we jay. Sayang nga agpaiso no saan amamulaan. Nakita ka daldalusan nyo ti dagada kasinsin mo asim yun. Dennis ka anakan. Mulaan mi manantay. Ay, nawaw! Ay, nagpakada kayo kaday, kadakwada. Huwag nantay. Amuda mulaan mi ti dagada. Ay, nasaya at mat no nagpakada kayo, tapno amuda. Siyempre mat antay. San mi abasta mulaan day tano sa andang impalubaws. Wine, makatipid kay lakit day no kasta ka anakan. At dapat ti balay da pag naudan yaw. Huwag nga raw tantay. Ket no bilang man taad dati maapit yaw, rugyan yun tumo nga minin ti agurnong. Awan pa'y matantay. Karugrugi mi lang. Ay ket ibaga ko na tapno saan nyo ang malipatan. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Ta saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaro no nga al-al daw kaanakaan. Dahito iti listaan tinatangin lako tabakal. Ay nawaw, dakkel magayam tinaurnong lakay. Huwag nga raw bakal. Natsyambaan ta tinangina presyaw. Kalpasan ti lima atawan na pa nagmulmula ta iti dagati kasinsin kaw. Nagswerte ta mga laan. Makaraman tayo mutten iti naimas asida lakay. Una, magatang tayo pa dagiti kayat tayo agatangan. Nilya bakal. Ag-shopping tayo man met lakay. Ay ka, una, mabalinlat ta. Itala ang achimmamba tayo. Isong aginjoy tayo man met. Gumatangak tumat iti baro a cellphone ko. Gumatang ka iti sagay sa tayo. May sa para kang ka. May sa para kanya. Kan may sa para iti anak ta. Nagluto ka nga ro tayo. Tamasapa tayo amaturog itabakay. Tapno masapa tayo mat nga agpasyudad inton bigat. Ipadas tayo mamati ko nada as shopping. Dennis ka anakan. Sa dinaw tinagapuan nyo itay alas dos. Ija syudad ante. Nagtaksi kayo pa'y. Uwan ata na pumpuno mga minti jeep. Di dakkel mat ti binayadan yaw. Ay wala. Arkila ante. Apay ka day. Talaga adakkel tinapaglakwan yu Dakala talaga. Iso ang nag-shopping kami ante. No, adda na bate, abayad tinatengyo. Igatang yukit di iti daga. Tapno saanin masapol nga agab-abang kayo. Ay nawo. Nasapa pa'y mo ante.
Nakayugi di ba? Ay, saan atong palbiyag kat agsuswerte kayo, kaanakan. Awan pagdanagan yon, te. Tagmula kaming tumanang. Kasanungay no. Yan, ti ba? San ama sa hapol may suro na kami. Tadda mo panuno, menteng. Amumi mo tararamidan, may. No sa anak nga agkamali, ni Auntie Evelyn ti kinasaritam iti kalsada itay, lakay. Yan, ti Evelyn ngagpaisaw. Ay nawaw, anya ti imbaga day di abakat kang ka. Sinaludsod na no naggapuan tayo itay 2:00. Kat, Imbaga ka nag-shopping tayo. kat, Agpakalaing manin Nadda ka no tinabati abaayad tinating tayo, kat igatang ta iti daga. naa, asino kumamot amang ibaga iti kasta? Korta na aya. Naku nampay baka. Saan ang masapul nga isuro data no anya ti pangigastusan ta iti kwarta? Ngamen, addamot bukod ta panunot. Isu na laang aya ti amuna ti agplano. Kumusta kayo matindita, Auntie Evelyn? Ay, nasaya at lata, simyaw kaanakan. Ay, gayam, nadamag yu kaday. Tiyan niya, Auntie. Ay, chimambada kasinsin mo, Atenes. Aya, Wan kaanakan. Dakil ka naw, tinapaglakwan da itinateng, anaapit da. ay kat nasayat ano kastante. At da sukat ti bannog da. Ay, puno laon, ay kaanakan. Nabayag may ta naggargar din da. Ang italaang at simambada iti mayat aprisyaw kaanakan. Ay iwan gayam. Ada ka din ni nanang mo dita. Aday terwarante. Iso tinang ibaga nga awagan kayo. Takayat na kayo kano akasarita. Ay, winman. Nabayag asaan kami ang nagsarsarita iti kapsat ko kay. Mabit lang, Auntie. Taited ko ti cellphone ken ko na. Kumusta ka, Sinsin? Kasi ti sigaw, nasayat latta kasinsain. Damag ko kat chimamba kayo kano. Asino ti nakadamagam kasinsain? Nadakamat ni Auntie Evelyn kanya, kinsan. Ay nako, inunanak mo tanantay. Di ba alilatan Nasayaat no natsambahan nyo matimeta presyo kasinsin. Wan nga ron kasinsain. Italaan. Wan gayam, mulaan mi manin ti dagayo Sige lang kasinsin. Awan pa mo't kiti plano mi iti day tadaga. Ay na, agyaman aklaw na kang kakasinsain. Dakere na tulong yung daytoy kada kami. Okay, agpakada kon kasinsin. Tada na patig apag nami ita. Awagan kan tumanan no makawayaak. Ay kat nasaya at ano chimambada lakay. Wala, hindi pa yung aggargat din da. Barang makaipundar damutin ita. Sigurado day tan bakit. No dakkel tinapaglakwan da. Talaga nga damot maipundar da. Wala, no? Amo dati agplano. No, amo dati pangususaran da iti kwarta. Sa bagay mo't kiti Ang amuda mo't siguro. Amuda mo't tirigat aggar din. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti day taaba, naginton malam lakay. Ay, agdigos kakit day mo tan. Tapno, saan tayo maladaw iti pagnatayo? Ni nanangay, nagdigusan? Nalpas itay pay. Si kalaang ti maururay. Iso nga, agawaan mo tan ti aggunay. Anya nga tanong ilako ta ti daga tayo bakit? Ti daga tayo, amulmulaan ti kasinsin mo. Wan bakit? At dati napatig apang usarak iti kwarta. Ngam kurang tikas onhan ko. Iso na panunot ko nga ilako tayo lahangan ti daga. Si kaman lakay. Wan sa amin ngagpaiso Saan ka di, nagmulan da kasinsin mo? No bilang man ta nakamula da. Urayan tayo makaabit da. Malaala, adakin ka day talakay. Sikati ag desisyon. Takwarta mo, tinaigatang iti day dyan, daga. Awagak to ti kasinsin ko. Taibagak ti plano takin kwa na. Iti kasta, may saganaan da. Wana, kat ipakaawat mo imbag iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. Una yan, di kasi mapaspasama. Ay nawaw, asino ti imawag aya, lakay. Ni kasinsinsimyaw. Kat, anya ti imbaga na apakasiksikuram. Ilako da kanumot ng ti daga amulmulaan ta. Anya?
Dahil tatipod na, baka Apay nga ila ko da, kat adan na imula. naibakakin ko na. Kati ko na, urayin da makaapit ta. Nay, apay ngay. Nasurok asa nga pulo at tawunan ada tatimang suksukay iti dagada. Ita, kayat da nga ila ko. Dahil tangarod ka, bakit? Sapay na ibos mo, tinapaglakwan tayo, tinatag. Kanawanan da dumaapapanan tayo. Bakit? Ilaban ta, ti karbangan tayo. Anya ti aramidem lakay. Ibakak, iti kasinsin ko. Asan da nga ilako ti daga? Kaano pa yung nagawit ka kasinsinsim yaw? Iti kalman laang. Naturugak iti andaan ti Evelyn. Ay nawa, di mo mat imbagbaga nga agawit kagayam ita. Nagteksak mo't king ka, kasinsin. Ay nawa, saan ko nga rod nabasa ano kasta? At ang amin ang tinakasarita mi abayer. Parag ko nakit na kay pundar kayo matan. Ay, kuha kasinsin. Awan pa yung raw. Nay, kasano nga rod na ita? Apay asaan pa'y katsimamba kayo man? Saan nyo kumapeng ilako ti dagayo kasinsin? Nasurok asa nga pulo atawon a caretaker kami ditong. Anya? San ang mabalin na basta ilako yulatan? Tawan daduma papanan may kasinsin. Tibayag tinatang yung ay. Nalabos kayo man. Da kami tinangsukay iti mano atawan. Ita, ilako yulatan na kasta. Bakit? At da parikot? Oh, anya ti parikot lakay. San mo't akayat da kasinsin Dennis ama ilako ti daga? Agpatangkan daman. Ay nawaw, apay ka numat. Wan tanasurok sa nga pulo at awin kano ang nag-caretaker day jay. Kat, tagi ko ang damatan. Jakman na mo kadagi jay at tao bakit? Ay, sakbay pa yan nagawid ka dita, kat naibaga tayo kadakwadan ti plano. Apay, awan ka dito na ipundar da? Awan? Naa, ay, sana mabalin ti kasta ka panunutan dagita tattao, lakay. Lintag ti gambrot ti kasta. Nasuro ka sa nga pulo atawan ang nakalibrida. Ita, agpatangken dakit den? Day tangarod kat bakay? Saan mo kanumot akayat nga ilako da Simeon ti dagada, Dennis kaanakan? Wan tawan dat duma papanan men, tay. Napay, naibusan ti kwartayo aya. Awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Nangus-usaran nyo nga itibayad tinatengyaw. Amuyo day tanan, tay. Idi chimamba kayo, imbagak agumatang kayo iti daga. Itay bagam kanya, nga awan na ipundaryaw. Awan nga rod. Ay na Dennis aya, saan na maiparbang nga agpatangkin kayo? Noan niya ti plano ni kasinsin mo a Simeon iti dayta adaga, ay awanan maaramidan yaw, takukwada mo dayta. Wan ngamda kami tinangsukay iti day taadagan, tay. Nasurok sa nga pulo at awan mo day jay. No saan nyo akabailan na bayadan ti dagada, ay di kay agpatangkin. Kilaw ti kasta akapanunutan yaw kaanakan. Sana parikot ni Simeon no awan ti papanan yaw. Ta, responsibilidad yaw ti agpundar para itibukod yaw abagay. Awanon, talaga nga ila ko damot tan ti dagaken balay dalakay. Hay, kasapulan nga gabang tayo manan. Sapay adda agab-abang itinagabangan tayo idi. Wan nga rod, ni Tata Danilo ngay nga ta. Amangan ko nakno day paabang na day jay. Ayun anya. Ipadas mo man nga agpayso ti makisarita keng kuana. Wan bakit? Mapanak itayan da kalpasan ti pandangan tayo. Ibagang maagpatakder kamatlaang iti kalapaw tayo. Wan bakit? Barang adda ipaabang na. Ay, sapay la kumaa. Awan mo't tandad duma apapanan tayo. At dan nabirukan yaw apag naidan yaw kaanakan. At dante, Sa dinaw. agabang kami ti dagan ni Tata Danilo. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta kaanakan. Kat ituloy yung manan ti agkarden. Wan tay sulang mat ammo mi at trabaho mi ante. Malala, anusan nyo Ken kitain nyo nga men. No, adda mapaglakwan nyo, rugyan nyo muteng ti gumatang iti daga. Iti kasta kat adda papanan nyo. Wan ante, Di yu manen ar-aramidon ti kas iti inaramid yaw idi chimmamba kayaw. Sayang lang ti kwarta. sayang agpaisaw.
Ngam saan mo tan ama isubli ti na palabas antay? Ay, sana na maisubliti na palabas. Agam, agbalin nga adal kada kayo tinapasamak. No adda ti kwarta, planwon yaw na nasayaat. Tapno adda pagbanagan na. Diyo sayangan ti gundaway a mapasaya at yo ti biyagyaw kaanakan. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti daga asaan mo akukwa. Agbalin ka kuma analintag iti amin agundaway. Kat no dumtang ti oportunidad a mapasaya at mo ti biyag mo, aramidam. Ngamin, tinapalabas wenno tinalpasan a napasamak kat saanen a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.